Hello dear student. আগৰ দৰে আজিও আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত আহিছো। আজি আমি শিকিম মৌলিক আখৰ বিবিধ অনুধ্বনিৰ কিছুমান উদাহৰণ আৰু সেইবোৰৰ অলপ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। যদি চ্যানেলটো তুমি আজি নতুন তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিবা। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তৃতীয়ৰ বিবিধ অনুধ্বনিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে a = 0100 দেখুৱা যে ai plus ba whole to the power n is equal to a to the power ni plus n a to the power n minus 1 ba এই সম্বন্ধটো আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যি পাইছিলো গণিতীয় আৰু তত্ত্ব, সেই তত্ত্বমতে এইখিনি আমি সমাধান কৰিম বা প্ৰুভ কৰিম। তো তাতে আছিল মন কৰা যে আমি p of n বুলি এইখিনিক ধৰি লম, তাৰ পিছত n = 1 ৰ কাৰণে প্ৰুভ কৰিম, n = k ৰ কাৰণে ধৰি লম আৰু k + 1 ৰ কাৰণে প্ৰুভ কৰিম। এইখিনি হ'ব আজি ইয়াৰে কাম, এই কোৱেশ্চনটোৰ সমাধান। তো ধৰি ললো p of n = এইখিনি p of n = ai whole to the power n = a to the power ni plus n a to the power n minus 1 ba। এতে n = 1 ৰ কাৰণে কি হ'ব ai plus ba whole to the power 1 equal to নিশ্চয় লিখিব পাৰিম power 1 মানে হেখিনি থাকিব ai plus ba। তো a to the power 1 লিখিব পাৰিম i plus 1 into n ৰ ঠাইত 1 লিখিব পাৰো, n ৰ ঠাইত 1 যেবাৰ 1 n minus 1 তো a to the power 0 এখিনি হ'ব a to the power 0 মানে 1 আলটিমেটলি ba থাকিব, এখিনি মানে ba থাকিব। তো n = 1 ৰ কাৰণে এই কথাখিনি সত্য হল। এতিয়া চাও n = k ৰ কাৰণে এই কথাখিনি আমি সত্য বুলি ধৰি লওঁ, অৰ্থাৎ p of k = ai plus ba whole to the power k is equal to a to the power ki plus b a to the power k minus 1 ba k a to the power k minus 1 ba। that means এই ইয়াতে p of n ৰ ঠাইত just k বহাই দিছো, p of k। তৃতীয় স্টেপ মতে আমি ধৰিম n = k plus 1 ৰ কাৰণে ইয়াক প্ৰুভ কৰিম। যেহেতু গণিত আৰু তত্ত্বত তিনিটা স্টেপত এটা অংক সমাধান কৰা হৈছিল, প্ৰুভ কৰা হৈছিল। ইয়াতে p of k plus 1, তো p of k plus 1 equal to ai plus ba whole to the power k plus 1 n ৰ ঠাইত k plus 1 বহাই দিছো লেফট হ্যান্ড সাইডত। তো এইখিনি ভাঙিলে আমি নিশ্চয় লিখিব পাৰিম a to the power m plus n ৰ ফৰ্মুলা মতে a to the power m into a to the power n equal to এখানে আমি লিখিছো a to the ai plus ba whole to the power k equal to আছিল এফালে আছিল আমাৰ ai b to the equal to a to the power i a to the power ki plus k a to the power k minus 1 ba। এই মানটো আমি ইয়াতে বহাই দিছো, ইয়াৰ ঠাইত ইয়াৰ মানটো বহাই দিছো। বাকি রাইট সাইডটো যি আছিল সেইখিনি আমি সেমে ৰাখিছো। এবাৰ পূৰণ কৰিম a to the power k into a to the power k into a to a to the power k plus 1 i into i square। এইটো লগত এই পূৰণ কৰিলে a to the power
কে লিখিছো আই আই এ থাকিব বি বি এ থাকিব আৰু এ আছে সেইকাৰণে লিখিছো a টু দি পাৱাৰ k b i a মৌলিক অক্ষৰ দুটা একেলগ কৰিছো ইফালে ইয়াৰ লগত এটো পূৰণ কৰিলে k a টু দি পাৱাৰ k - 1 k a টু দি পাৱাৰ k - 1 আৰু এটা a আছে +1 ডাইৰেক্ট দি দিছো b b i আৰু a i a একেদৰে এইখিনিৰ লগত b এ পূৰণ কৰিলে নিশ্চয় হ'ব k a to the power k minus 1 b square a square দুটা b আছে কারণে b a square b square হৈ গৈছে ইয়াক আমি 1 নম্বৰ দি থলো এতিয়া আমি বাহিৰ কৰিম a square মানটো বাহিৰ কৰিম লগতে i এটাই আছে i স্কয়ার i এর লগত যিকোনো মৌলই পূৰণ নকৰা কিয় সেই মৌলিক অক্ষৰটোই হয় i টো পূৰণৰ এককৰ নিচিনা পূৰণৰ কাৰণে এক যেনেকুৱা একক তো i টো হল পূৰণৰ একক হেকাৰণে i এর লগত i পূৰণ কৰিলে i হ'ব i এর লগত a পূৰণ কৰিলে a হ'ব i এর লগত a পূৰণ কৰিলে a হ'ব আমি চাম a স্কয়ার মানে কি এতিয়া চাইছো a স্কয়ার ইকুয়াল টু a ইনটু a দুটা a পূৰণ তো a ইনটু a পূৰণ কৰিলে কি আহিব 0 0 ইনটু 0 1 ইনটু 0 0 প্লাস 0 একেদৰে 0 ইনটু 1 1 ইনটু 0 0 প্লাস 0 ইয়াতেও 0 ইনটু 0 0 ইনটু 0 0 প্লাস 0 ইয়াতেও হ'ব 0 ইনটু 1 0 ইনটু 0 যাৰ কাৰণে হ'ব 0 প্লাস 0 0 প্লাস 0 গোটেইখিনি 0 হৈ যাব 0 মৌলিক অক্ষৰটো সাধাৰণতে আমি 0 ৰে বুজাও তো যাৰ কাৰণে a স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 ইয়াতে আমি এই হাৰিটোত এইবাৰ a স্কয়াৰৰ ভ্যালু বহাই দিম এই হাৰিটোত a স্কয়াৰৰ ভ্যালু বহাই দিম a স্কয়াৰ মানে এটো 0 হৈ যাব আলটিমেটলি এইখিনি 0 হৈ যাব তো ইয়াতে আছে 1 নম্বৰৰ পৰা পাও 1 নম্বৰৰ পৰা পাইছো p k + 1 so that এইখিনিত আমাৰ আছিল লেফট হ্যান্ড সাইড এইখিনি আমাৰ 1 নম্বৰটো দিয়ে আছিল ডাইৰেক্ট এতিয়া a স্কয়াৰৰ ভ্যালুটো বহাই দিছো i মানে i স্কয়াৰ মানে i b i a মানে a যার কারণে রই গৈছে k - 1 + 1 এটু কাটা এটু দি পাওয়ার k এখিনি মানে 0 হৈ যাব a স্কয়ার মান 0 তো আলটিমেটলি এখিনি না থাকে এখিনি 0 এবার থাকিল এই দুটা ইয়ার পর a টু দি পাওয়ার k b a a টু দি পাওয়ার k b a কমন a টু দি পাওয়ার k b a কমন তাহলে থাকিল ইয়াতে 1 আর ইয়াতে থাকিল k তো এটু জি আছে হেই ধরে রাখিছো k + 1 এটু উল্টা করে লিখিলো k + 1 a টু দি পাওয়ার k + 1 - 1 হেই আরহি মতে লিখিছো 1 নম্বৰৰ আরহি যেনেকৈ আছিল p of n কি আছিল p of n ৰ রাইট সাইডত কি আছিল নিশ্চয় আছিল a টু দি পাওয়ার n i plus k a to the power k minus 1 ba তো এইবার k ঠাইত k plus 1 আর হিমতে লিখিছো ইয়াতে k plus 1 k ঠাইত k plus 1 ইয়াতেও k plus 1 n ৰ ঠাইত k plus 1 সরি এটো p of k ঠাইত সরি p of k আছিল এটো k আছিল তো k ঠাইত k plus 1 ইয়াতেও k ঠাইত k plus 1 এটো k ঠাইত k plus 1 ইয়াতেও k ঠাইত k plus 1 যার কারণে n = k plus 1 এর কারণে এই মানটো সত্য হৈছে গতিকে for all n belongs to n p of n hence proved আনটা উদাহরণ চাইছো যে 3 নম্বৰ কোশ্চেনটো আছিল বিবিধৰণৰে এনেকুৱা যে n এটা অখণ্ড সংখ্যাৰ বাবে আৰু a = 3 - 4 1 - 1 হলে প্ৰমাণ কৰা যে a to the power n = 1 plus twice n minus 4n and 1 - twice n ইয়াক প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো আগৰ দৰে আমি p of n = ধৰি ললো যিখিনি প্রুফ কৰিব লাগে কি প্রুফ কৰিব লাগে এখানে আমি p of n বুলি ধৰিলো n = 1 এর কারণে আমি প্রুফ কৰিম n = 1 এর কারণে হ'ব p of 1 a to the power 1 a to the power 1 মানে a ক আমি লিখিব পাৰিম 3 - 4 a তো আমাৰ দিয়া আছে 3 - 4 1 - 1 1 - 1 লিখিছো ইয়াক আমি নিশ্চয় লিখিব পাৰিম 1 + 2 মানে 3 -4 -4 রাখিছো 1 1 এ লিখিছো এটো আমি লিখিছো 1 - 2 কারণ a আর হিমতে লিখিছো 1 plus twice n 2 into 1 n মানে 1 minus 4 into 1 4 1 1 এ আছে n এর ভিতৰত 1 1 - 2 into 1
তো 1 - 2 * 1 আর এই মতে হৈ গৈছে গতিকে n = 1 এর কারণে p of n সত্য পাইছো এই মানটো আমি সত্য বুলি কব পাৰো n এর ঠাইত যদি 1 বহাও তেনলে রাইট সাইড টু এনেকা পাম আর লেফট সাইড টু তোমাৰ আছে a to the power 1 তো আলটিমেটলি n = 1 এর কারণে এই কথাখিনি সত্য হৈছে এতে ধৰি ললো n = k এর বাবে কথাখিনি সত্য p of n যেটো আছিল সেইখিনি সত্য অর্থাৎ p of k = a to the power k আমি n এর ঠাইত k বহাই এই দৰে পাম এটি আমাৰ লাস্ট স্টেপ এটো হ'ব p of n = k + 1 এর বাবে n = k + 1 এর বাবে p of k + 1 equal to a to the power k + 1 ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম a to the power k into a ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম a to the power k এর ভ্যালু ইয়াখিনি আমি বহাই দিছো a এর ভ্যালু 3 - 4 1 - 1 ইয়াক পূরণ কৰিলে আমি পাও 3 into এখিনি পূরণ 1 + twice k লগত 3 পূরণ তো কৰিলো 1 + twice k into 3 বা 3 into 1 + twice k -4 k লগত 4 পূরণ সরি -4 k লগত 1 পূরণ -4 k নেক্সট আহিব 1 + twice k লগত -4 পূরণ আৰু -4 k লগত -1 পূরণ যার কারণে +4 k 1 k লগত 3 পূরণ তো thrice k 1 - twice k লগত 1 পূরণ 1 - twice k হবো k লগত -4 k পূরণ 4 পূরণ তো -4 k 1 - twice k লগত -1 পূরণ তো -1 প্লাস হয়ে যাব প্লাস twice k ইয়াক আমি এই দৰে লিখিব পাৰিম 3 এটো হবো 6k - 4k 6k - 4k = twice k ইফালে হবো -4k -8k + 4k তো -4k থাকি যাব -4 - 4k নেক্সট আহিব k + 1 কারণ thrice k - twice k মানে k + 1 ইয়াতে -twice k + twice k -4k + twice k তো -twice k থাকি যাব -1 থাকি যাব ইয়াক আমি a আর হি মতে লিখিব লাগিব a আর হি মতে লিখিব লাগিব k ঠাইত k + 1 হিচাপে তো লিখিব পৰা যায় নেকি 1 আমি এটো 1 প্লাস হিচাপে লিখিব লাগিব 3 প্লাস নহয় এটো -4 k + 1 হিচাপে লিখিব লাগিব ইয়াতে -4 কমন ললে হ'ব এটো তো k + 1 আছে আৰু ইয়াক 1 মাইনাস লিখিব লাগিব তো 1 মাইনাস হিচাপে লিখিলে এনেকুৱা পাম সেই কথাখিনি 1 মাইনাস হিচাপে লিখিম ইয়াতে 3 ঠাইত 1 + twice k লিখিছো 2 লিখিছো আৰু twice k আছে ইয়াক -4 কমন লোৱা হৈছে এটো সেম আস ৰাখা হৈছে ইয়াতে 1 - twice k তৰলে এটো -2 হ'ব লাগিব তেতিয়া -1 থাকিব এইবার এইটো দুটা পৰা 2 কমন গলে k + 1 আৰু এইটো সেম আছে এইটো একে ৰাখা হৈছে ইয়াতে 2 কমন গলে -2 কমন গলে k + 1 তো আলটিমেটলি n এর ঠাইত k + 1 আহিছে বা k ঠাইত k + 1 আহিছে যার কারণে n = k + 1 এর কারণে p of n সত্য গতিকে সকলো n belongs to n এর বাবে p of n সত্য অর্থাৎ যি আমাৰ প্রুফ কৰিব দিছিল সেই কথাখিনি সত্য ভিডিওটো এইখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনলে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং